Tersajian yang kena keluar ke bahan dia ngamdon por ban keren bun keten lan man oi api yang kena keluar ndrai acu ong tang kawe ke besibun ya baro ki subscriber bat ki baju siapa dengan apa ya kerjaan yang aman kapor te wala ke channel ke jonga kal datang duna hadu kata-kata habun kiliang ndrai wala kataru ngapersiang ban hikaya pi ya ke bang akwa ban le te namar bang siu tenat ia lade bantem jing ruai ane bantem ki music pasal music untuk te akwa ro ban ai kane ka kabu shapi baro yo le sedon gitu ki bakwa bat ki ba trang syak no ba pinang bantem gitar lane namar ba nadang item nginang bantem gitar bun ki jeng mentoy hakaci im pujongi nang kata daw kadon kam sisa yang ingin kam tam hakane ki por ki bamta ban nang ban kumno ban tem ya ki jing tem papet te hakane ko por ka bakn dia emta to orang kat bat ngam tas to shima ki gitar ngin ya tem lang kawe ki jing rai ka basu tenat ka we ka jing rai gospel song kadon ro ka jing rai ka ba haka kasi bat kadon ro ka jing rai haka pareng te hajing saya kena kajing rai ha kamtam ha Meghalaya jungi kiar wai be haki balang Presbyterian lan haki wiki balang kiba mdere ka balang Katolik ndre lada village haki wikiri kum Singapore saki sa Canada Thailand ki don ki ke balang Katolik hakai yung mana jong ki balang Katolik ro kiar wai kena kajing rai namar haki wiki ri pitep am kijing ruai haman baro ki niam ki kaju kibun ki ba penot ka hi kajing ruai pareng hi te kumta kadon kam hayangi mdei tang kano ka balang nei mdei de kano ka niam mdei lada pi ruai ka ya kano kajing ruai lada pi ruai de kadu nur bat kata kajing ruai ka kata ya pi kemot kadai kajing ruai ke bahasa tenat bat lada kano kajing ruai ro te menta ban nam kuaju muslim te menta ngan kwa bani kai pi kana kajing ruai te kana kajing ruai ke bang kwa bani kai pi hakana por kadai I have decided to follow Jesus lan ha ka kasi ngalakot yung mud ban bod yu Jesus te mentah kana ka por ya kana kajing ruai pila mentah kino kiro ka biang ndai nga prefer ya pi kana kajing ruai ka ba khamsu tanat bhaban tem kana kajing ruai kadai ukiji udai uki jong ki beginner lane uki jong ki dang sedang bantem gitar ndrai wat la kata ru hau kiji kajing rai kadai baro ki jaj ki em lada ki tem jing rai ka ba syok men sem ka ba long ka ba khamsu tanat kadai hau kiji tementang in tem ya kana kajing rai hau kiji te karau jong kiji kembah pila tip kadai G C E minor A minor D wan biang ka uji ndrai mentah kana kapore kana jiroin ko ngam penun kam ki B minor ngam penun kam hire ya ki minor ndrai penun kam tang ki major ki tang hapol ai teli ki namar ngani kaya ki nama pinang ha kebat pin la banang klo ya kana jiroin tang ki lai teli ki te mentah sim ki gitar ken ni ne penbun obat nga tang ngan tem kana jiroin mentah tang uji C D G tega bit syapan jom akan ke topik pan kana ka jing ruai kumno ngin biting kedon atli ki biting kawe ke biting kadai untuk down tu kalong ta na kalau kamu tu, te kawi ka biting pat, kawi ka biting ka number pat kadai kumne, way ka common biting kana, way up pe unity bo heang down ka sultanat hakane ka biting ro pe na kana
kan biting rok bersetanat ha dia kasong ka mon jong pi kan ka biting ba pi la ban bot berkano ka biting ka pi kuat bantem saya sure kata kamdon restriction kira ka biang hi dak kini biting rok kini gi atli biting teng hi kai pi mentai kan ka jing rayam tang kendiat kenapa pin tang ban yo idea mo te ka biting mentang asim dak kan ka dung chak la ne way up down mo nang sim dak kan mentah pe te sengah pen sim ka gitar praktis no ban ngabat ka jing roy mentah sedang mentah kan sim kita sedang mentah ban ngap I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Baik kalau kajing roy ke basuk, tang lai teliki bila mata mengenai kajing roy. Baik kasih bar mentangan orang pimo. Ngan hikaya pim tak kasih. Ngala kucingmu ban budu Yesus. Ngala kucingmu ban budu Yesus. Ngala kucingmu ban budu Yesus. Ngam nompai di ngam nompai di mentapan ngan ken udaka da kisur jong uki mo nambok ken situ ji baik kalau kau masuk ha tanglah buat lai teli kiki pilak bantai mai kan kajing rai ji te penya hakapor ka ba ngakwa ban hikai pi kan ka idea berkatrik hakapor ba pi penkod de kajing rai pet subut na pi le ban lek nek nang masuk tenat ba bat ban long internet ban long profesional pai kelong ne pai long tu nganom pai de pila lek tu nganom pai din kabiting mo ngan ong nganom pai din dalam tu lakut tu penpun biasa sin kumtu nang balong internet ha ngandom pai di dalkun tu lebian susin bet kalau kajing rai ke basnat bar kajing rai ke basuk tengi scam pi nak kena kajing hikai ke jonga mentah kena kupor kepada ne ngi scam pi yo jing mut pi yo idea kuno tem kena kajing rai tang hapo lai minit na 1 minit bat hapo lai teli kiki saya praktis saya nang yai persiang kuno pintem nang ba pin la ban tem bat pendon kam hak kajing kajing pi kajing rai dan kisur ken ut kajing pi te ku boleh sibun saya nang ya support nang kesan man la kupor ya kena ka channel ka jonga nang ba ngala ban
kumno ngalak ban nang kiu ban ngalak ro ban nang khampa pen khampa susu kan ya ka penjanai susu ya ka jingkai ke jonga ang nei sakmat boleh sibun mo te ngis kemba kawe por ngela don bun kitiar tem kuno hang talik kenang kampen jana susu ya ka jingkai jonga nam tajung pi barok boleh sibun bye bye have a nice day